Vlak. Huhu upoznaje gospođicu Odvodić. Huhu, moraš pojesti sav krumpir i brokulu. Da, mama. Joj, Tucka! Tucka želi reći da je ručak bio jako ukusan. Ojoj, uskoro će stići vlak, moram na posao. Ne brini se. Mi ćemo pospremiti stol i oprati suđa. Baš lijepo od vas. Budite oprezni. Joj, znamo što radimo. Vidimo se uskoro. Juh, za malo. Što je bilo? Ne brini se. Uvijek ovako perem suđe i nikad se nije zaštupalo. Ništa strašno. Odmah ću to riješiti. O ne. Ups. Što ćemo sad? Fiuh, još samo da odštopamo odvod. Vlak! Juhu! Hajdemo! Kukaći? Ne brini se, poslije ćemo to riješiti. Idemo! Ojoj! Wow! Mama, što je to? Pozdrav svima! Je li se teret oštetio? Dobar dan, vi ste gospođa Odvodić? Da. Drago mi je, ja sam upraviteljica Hu. Bojim se da je jedno uže popustilo. Srećom, ništa se nije oštetilo. Ne brinite se, učvrstit ćemo teret prije nego što nastavite put. O, hvala vam. Dobar dan, ja sam Huhu, a ovo je Tucka. Drago mi je, ja sam gospođa Odvodić iz Indije. A što to prevozite? Zmajeve? Ove su skulpture zapravo vodovodne cijevi. Wow, nikad nisam vidio ovakve cijevi. Stare cijevi su jako stare i valja ih zamijeniti novima, inače će svi ostati bez pitke vode. Njušim nešto, njušim poplavu. Poplavu? Kako mislite poplavu? Mogu nanjušuti poplavu miljama daleko. Ovu da. O ne! Bez brige, začas ću zatvoriti vodu. Riješeno! Huhu, što ste to učinili? Pa nismo mi ništa, samo smo oprali suđe. Ništa više. Sigurno niste bacali ostatke u sudoper? Ne, mama, nismo. Znam da se to ne smije. U redu, vjerojatno je samo pukla cijev. Idemo po metlu i krpu, treba počistiti ovaj nered. Ja ću pogledati odvodi cijevi. Au, Tucka! Zanimljivo. Kako li je to završilo u odvodu? Znaš, Huhu, kad sam ja bila mala, pomagala sam svojem tati popravljati cijevi. Vodovod je tata održavao, propisa se uvijek pridržavao. Cijevi je meni povjeravao, ali bi me uvijek provjeravao. Jesi li cijevi pregledala? Ja bi rekla da. Jesi li rupe zakrpala? Ja bi rekla da. Da sam rekla istinu, spriječila bi poplavu. Kap po kap, iz rupe teče slap. Evo malo potoka, potok rijeka poplava. Kap po kap, iz rupe teče slap. Evo malo potoka. Cijeli grad se tada tato ljutio, da suđenju je jadan skroz potonuo. A ja sam sve odlučila priznati i pohvale su počele pljuštati. Treba reći istinu i spriječiti ćeš nevolju. Treba reći istinu i spriječiti ćeš poplavu. Da.
Evo me, jesam li što propustila? Mama, moram ti nešto reći. Ja... Što je bilo, Huhu? Reci. Ja sam kriv. Nisam slušao tucku i bacao sam ostatke hrane u odvod. I onda se zaštopalo. Huhu, trebao si mi odmah reći istinu. Oprosti, nisam htio da se ljutiš. Huhu, ne ljutim se. Stvarno? Ne ljutiš se? Ne, ponosna sam na tebe što si mi rekao istinu. Ali zato moraš pospremiti sav ovaj nered. Juhu, naravno! Gospođo Odvodić, hoćete li moći popraviti odvod? Naravno, uskoro sam gotova. Odlično, a ja idem učvrstiti vaš teret. Odlično, gotovi smo. Kuhinja već dugo nije bila ovako blistava. Da, kao nova. Istina! Gospođo Odvodić, vaš teret je osiguran i vlak je spreman za polazak. Odlično, baš mi je drago što sam vas upoznala. A nama je drago što ste baš vi naišli danas. Izvoli, Huhu, ovo je za tebe. Za mene? Wow, hvala vam! Da te uvijek podsjeti kako si danas bio jako hrabar i rekao istinu. Polazak! Doviđenja! Vidimo se!